Oh, Madam Rosita. Mabit lang, Susan. Oh, apay ka di? Nakita mi tiin post mo iti Facebook mo. Kaya't mi ba't ti makatulong iti kasinsin mo. Ano dagiti badbado ken groceries kayat mi nga idonar. Adamat laeng cash. Ay nawaw. Agyaman aklaonay no kasta, Madam Rosita. No nawaya ka. Umay mo lang alaan dito'y balay, tas ikam timang tad iti kasinsin mo. Busy kami ngamin, isuasi ka pala ang timakaam mo. Ay, awan parikot no may papaniti da ita, Madam Rosita. Umayak to inton bigat. Mangkita ka langan iti arkilaw matricycle, tapno adda pangiluganam. Ado nga mindagi chay. Sigurado adi mo mabagkat amin. Nay,ag-asumay dito na kulik sa madonasyon, Susan anak ko. At saka groceries, bag, sapatos, kan lupaw. Ang mga no, dapat tikas. Adda tatang. Nasaya ang magarod kasta. Tapno, adda ti mausar di kasinsin mo. Adda pa'y kano idonar ni Madam Rosita, tatang. Manayunan pa'y dagito eh. Aya. Wan. Ay, baknang katday chay. Sigurado ang higinaan mati idonarda. Agam kita manako. Nuan niya man ti nakulikta madonasyon para iti kasinsin mo. Itad mo abuo kadakwada. Di mo kiskisayan mo. Ay, nawaw. Kaya't ko lang mati makatulong, tatang. Diyak pulos paginteresan dagita donasyon da, tatang. Palagipla ang anak ko. Ni tatang mat. Anyat pagkunkunan niyo kanyak kaya. Ket, nakasaritam ka di matlaang ni Manang Susan, Mama? Wen, nagasaritak idikalman, anak. Anya nga iti kunana, Mama. Umay danto kanwala ang dagiti donasyon inton bigat. Nasaya at mo't nga ron no kasta, ah. Inayon mo nga rodan dagiti bags kan sapatos ko, Mama. Ha? Inayon mo taso kataktumot laang. Saan abale tamabalin pa'y mat ama usar dagijay. Naimbaglaang nga adati usaran ti kasinsin ni Manang Susan. Sige. Ibagak to iti babaunan tayo ta ikarton na kalpasan ti panaglabana. Ala nga rod, da kayo pa'y laang ti makaamo. Ta adati napatag apapanak, Mama. O sige anak, agan-anad ka kuma. Mangan kan Bertolakay. Anya nga iti masinasawsan bakan? Karni Ay nawaw. Awan pa'y mat naawat ko akaskan ka bakat. Nangalaan nga iti... Awanan ti ado as sa ulakay. Mangan kalaptan. Agawaam ti mangan, tadapay papananta inton madamdama. No kasta. At dapat iti donasyon nga i-pick up ta bakat? Wen, adda kanukat idonar ni Madam Rosita. Last day giant lakay. Sige, mangan ka nagsawar ak labita. Agawaam Wen ka di. Agyaman kami unang iti indonaryo Madam Rosita. Awanan nyaman na Susan. Pagayatan may di tumulong ka nagiti agkasapulan. Aywan gayam. Adapay cash. Ay nawaw. Ato ti idonaryo agamit ken groceries, madam. Sa ita, adamanin cash. Kasta talaga. Naimbag matapang rungyan ti kasinsin mo. Damag ko ngamin. Awan na isalbar da agamit da. Ay, wan nga rod, Madam Rosita. Adada ka no iti bangkag da, iti nauram di balay da. Ay, Nagasat launay ti kasinsin mo, Susan. Ngamin, ada ka nagagat amang kolekta iti donasyon na para kadakwada. Ay talaga kasta, Madam Rosita. Awan mo ti daddo mga agtitinulong no di datayo laeng, Madam. Ala, agrubot kayon sa matan eh. Paypayapayan na kamatan ti asawam. Pakumusta am tulatan ti kasinsin mo, Juan? Sige nga rod, Madam Rosita. Agyaman kami manan. Agas, mandag ito'y abags kan sapatos. Ngay donarda iti kasinsin ko. Matlaw ang inginaan. Ay, tinasayat. Kasayak tapno adda mausar ko.
Sigurado asan tumatla nga madlaw ni kasinsin ko dayto eh. Oh, sigaw ka nga susan anak ko. Ano nakariing ka pa lang, rabiin. Ay ko datang. Kas makita yumait. Ado tinasken amay karton tapno ready for delivery kada in San Mary inton bigat. Kasta ka di. Awan tatang. Nasken nga ikarton ko. Iti kasta umanay iti tricycle ni Berto. Huwag mo kidi Tama nga kidi no, kasapulam titulong ko anak. Ay, saanan tatang? Kabaala akong dahito eh. Sige, no kasta ti ko nam, umunak nga rin na maturog anak ko. Ay, nasaysaya at pay tatang. Inawagam ka din di kasinsin mo, Susan, bakit? Naipakamom ka di kang kuhana, nga dati donasyon nga i-deliver tayo ta. Ay, uwan. Nalpasan, Berto Lakay. I-deliver ko lang dito Pumanawak tumutla dagos, bakit? Apay nga Lakay. Wala, tanaskin nga agpasada Sa anak nga min ang nakapagpasada iti duwang haldaw kay. Ala, siya kung ti makamuha makisarita iti kasinsin ko. Aglisi ka nga ro iti dalang ko. Tamapan ko alaan, ti tricycle nga usaran tabakan. O, da kayo nga itatang. Saan kayo kadya sumurot? Saan anak? Saan tayo mo lang nga na iti tricycle? Sige nga. Idan ti asawang Berto, wan tatang. Nakita nga ron. Nakita tibag ken sapatos. Ngayon usar na itay. Ado pa'y tindulin na. Anyat kayo ti asawan tatang. Kita umdoan niya tilinaon da ito akarton Berto. Nan?
Ado ka sapatos ken bag, tatang. Wag. Bag ken sapatos a donasyon para iti kasinsin na. O na yan der sawa. Anya laeng ti panunutin dagiti tattao. Numaamuan da day tangay naramid na. Iso na sa saya at no itid mo laeng dagita ken ni Mary. Tay sumot at talaga ti makikuha ka dagita donasyon. Nga apan inalaala ni Susan. O sige, i-deliver ko nga roten, tatang. Akawaam laeng bertaw. Amangan no agawitin, dasawang. Sa dino ti pangipanam kadagita a karton, Berto Lakay? Itulod ko itan da Mary. Ay nawaw, asino ti nangibagakan ka? Bakit? Di mo kumatagi ko ang dagitoy. Ngami, donasyon da ito'y para idikasinsin mo. Saan aparakin ka? Di kay makaaw-awat. Anya lang ang ti panunutin dagiti tao. No maamuan da dayta akalukwam. Sa maysa, makitkita da nga usaram dagitoy a donasyon. Bakit? Anya kumaita no makitkita da nga usarak. Nakababain Inalam ti saan mo't aparakin ka. Ay basta! Isublim day ta karton iti sigod anak ay kargaan na. Ay nawaw. Tapos akasta tilang ang anagawid Susan anak ko. Saan mo't tan ang maidrawing? Kasanumat nga min tatang. Katawanak dagiti maritis idili mabasak dita waiting shed. Apay ka no? Kitaan dak iti up and down sa kakatawa. Iso siguro ako na makatkatawan na ka Taam mo dati inaramid mo kadagiti donasyon anak kuliktam anak ko. Uray ni Madam Rosita. Sabali ti panangkita na kanyak idilim mabasak iti paraangan da tatang. Nadamag namot siguro at ikalukwan ang naaramidam anak. Saan kumot nga inala amin? Kinasayak laeng tatang. Ay nanak ko, nasaysayat nga men, no nagpakada ka pa'y iti kasinsin mo. Saan mo't nga imot ni Mary kay? Anya ti masapol mo, Susan. Ay, imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Madam Rosita. Pamakawan? Ay, kinasayak namin ti donasyon nga intedyo para iti kasinsin ko, Madam. No kasta. Pudno gayam, ti mangmangag ni may papankan ka, Susan. Ay, uwan, Madam. Ay, saan anasaya ti kasdyan ngay naramin mo, Susan? Ay, di kay madanagan, Madam. I-deliver ko matlaang iti kasinsin ko inton bigat. Ay, nasaysayat pa'y. Si kamatlaang ti may babain no makita dagiti tattao dito'y lugar tayo. Asika ti mangus usar ka dagiti donasyon para kumay ti kasinsin mo. Sapay la kumatam mapakawandak, Madam. Tinapatagkat na ka-Ameriskan. Nala, itid mo no anya ti para iti kasinsin mo. Bayam, inton agsukatak iti bags, si Kantumat
puldo lakay. Anon ti flashlight aya? Ay nawaw, basta, ada pang usarak. Git no Rabe. Isungarod nga flashlight da tao, tarabi eh. Na Ay na, ibagam kit din, no sa dino tinang ikarga, medyo flashlight, tarumwara kon. Kita amangan numapan ka iti ayan da Marifel Iswa talaga ti planok lakay. Mano nga aldaw mat na sana ka nagsilsili. Awan ti tao di tabalay lang. Adda ni antisitang ngam sigurado ang nagawid mo tin lajay. Napanalang pinakanti aso danana Wilma. Ibagam kit din, no sa dino tinang idulinam iti flashlight na ginatang ko kat ni rumabiin. Unay kalagi din nagtangkan ti ulam. Adamat ti supot nga inalak, adamat ti flashlight, isong agrobwata kon lakay. Di mo ibaga nga umuli ka man itigit ti kumarem. No isulaan ti pamuspusan, di iso ti aramida. Ay nalagri nga ya. Kasano no adda ti mapasama kang dadakas. Namin ano nakas jet inararamid ko, ngam awan mat ti dakas anapasamak kanyak lakay. Di ka man kundi katawa di talagri. Agtugaw akit de, tamangan ta. Sa anak nga rod ama kapangano awan ti sili lakay. Sige, inakon. Napahanin tiro ko. Ay, amo. Ne, nakalaktigit da Marifeli. Ay nakakasan umay ang makaalam iti sili. Sabay saan ba't nga agsagdang nga tataon da iti aso? Ay, amokon. Umuli akman na. Tita. Tita, nakaulig akmat lang eh. Si kamat brownie. Di ka laag sardang mat nga agtataol. Inton ko ang panunutan na iti karubang agtatakaw ak. Jesus. Umasidagan ti aso da Marifeli kanya. Ay! Tilupok! Anay ko! Ano? Nagsakit tilupok ka kinagat da dyan nga aso. Anay, imbaglangan ta na ba ilakpay lati muli itigit da Marifeli. Anay. Tilagring. Kulakon kat. Baka ito ng ka-flashlight ang nakita na yung muli tigid Dante Feli. Abi kasta tila ngayo. Ay, nawaw. Di mo ka di makita tilupok, Junior. Kasano ko mamakita kit nagsipnget. Silawa matap na makita. Aday ta. Ay nawaw. Ang napasama kitilog po manti. Ay na. Ay sus. Kinagat naktihaso ni Marifeli. Ay na, maasig ako makanyak ta itaray na kidyo ospital ka anakan. Ang mga no darabis na dyan nga aso. Nanyaman nga mintar alamidin nyo itayan Dante Feli ah. Kit amuyo mat ngawan ti tao. Ay na, di na konsermunan ka anakan. Awagam ni Uncle mo puldo ta itaray na kidyo ospital. Jakpay kayat ti matay. Jakpay kayat. Anya tar aramidom dito'y balay. Kat Rabin Junior ka na kan. Uncle, imayak. Takayat ko ngay pakaamo nga intaray ni Manong Edward na antilagreng iti ospital. Ano nantem? Kinagat ti aso, Uncle. Ay nawa. Dahil kanti bagbakin ko na. Anya nga min ayat igagana na itayan Dante Feli ay Uncle. Mapan ko mga ala iti sili. Binagbagaak asaan amapapan, ta saan mo't anagawid antim afeli natangkan ba tulo na? Para lang iti sili. Apan na inulit tigit Dante Feli. Diyak amok hinantim, Junior. Naimbaglangan na. Tasan anakaro ti donor ti lupo makinagat ti aso da Marifeli. Masurunak mat iti day dyan Marifeli. Na, tapabasulan pa lang ni kumare. Wana, tano intali na kumamat ti aso da, di saan na kumakinagat. No saan ka kumangamin anapan itayanda? Di saan ka kumanakagan?
Damang ko kat inmuli ka pa'y kano itigit da. Ay, basta. Singirek to ni Mari Feli into makawid da. Aso na tinang kagat kanyak. Iso aron bang lang nga tumulong da iti gastos. Ay na, pangaasim ta di kagar-aramit iti pakaybabay ng lagring bakay. Anya ba't apakay babain ng ti ibagbagang puldo? Saan apakay babain ng dayjay? Ilaban ko lang ba't ti karbangak? Anya? Sa di naman ang tipapanam, lagring bakay. Mapanak iti ayam da Mari Feli. Adakit nakakita kadakwa da dita paradaan. Ang mga nunagawid dan. Ay na, wow. Muntoy nagiti resibo a binayadan tayo ospital. Abay, ano mong nagiti resibo? Kat ipakita ka ni Mari Feli Ta mga no panunutan na nga gululbudak. Ay ako, uraan niya ba'y aramidam. Saan mo ang mapilit ni Mari Feli? Ngamin, sikatin na pan iti sularda, bakit? Lugi ta ano da talaang gastos lakay. Ay ako. Anya ngay nga road, kat nalawag mo tabasol mo bakit? Gapo iti day tas sili lahat. Guston! Na, Agsardeng kan puldo. ay ako. Bakit dumagag ka kumamot ha? Saan kumaanat ang ganti ulong? Nakababainan ka nagiti karuba. No di mo kayat nga itadagiti resibo, syakla ang ti mangalam. Ay na, nakaawi dakmetla ang dito ibalay. Ay, Apay ngamin ayano agnaad kayo pay laang ijay sentro nanang. Naimbag ijay taada amin ng timasapsapul yo. Sa maysa saanan masapul nga agbiyahe kayo iti adayo. Tunggal follow up check up yo. Mahidyak kayat ijay. Ngamen, sa anak ang makapaginanaan na sayat no ijay ti ayan ko. Kan may sa awan ti fresh air. Sana kasla dito'y balay. Wan matkit di Ay, Marifeli! Rumor ka man dita! Nay, kasla nilagring madyagpukpukaw anak kao. Wan nga rod, apay nga ta. Kada siguro masapol na kan ka Mala, rumor ka ta kasaritam. Ibati kayo pay nga rod dito'y nana. Mantiked ko amamuan junior. Anya dito akit mo amamuan, anti. Ibagam kanyak no anya tipud no anapasamakin antim alagreng. Imay ngamin dito'y balay din na minsan ngal daw. Kat dumaw-dawat iti tulong ka no iti pan naka-ospital na. TJ ka di, Auntie Feli. Kasto iti napasama, kanti. Dumagag ka na yung baka. Idi awan kayo dito'y balay yaw. Kat imay nanti lagreng. Kaputa, nakakandado tigit yaw. Inuli na latan. Tapno makaala ko maitisili. Daksang gasat, taditamot ng akinagat ti aso yo. Ay nawaw, naglukon day ta amari lagreng. Trespassing gayam tinaramid na. Kaslakas tan, auntie.
Isu ti trespassing. Sa ita, isupay lang tinagpuskol ti rupa na nga umay agpabasol. Kanayon mo't abagbaga ni Uncle ko Apoldo. Hindi namat ka no ipangpahag, ante. Bayam, kasaritak day tangantem. Saan ang mabalin ti kastangar aramiden na? O anyang ay Marifeli, ada ka din na diskitar mo a kwarta. Mabalin ka din ang maalak ti tulong yo para iti panagpaagas ko. Ammo marilagreng, basol mo matlang gayam no apay akinagat na katiaso may. Ha? Trespassing ka, Maray. Asino nga men, tinangibagakin ka nga umuli ka iti gate may, Maray. Trespassing manuno saan? Rumbang lang at tumulong kayo iti gastos. Ay, saan? Awan pulos ti maalam, Maray. Aglalo pa'y kastapay lang ti tono ti panakisaritam kanya. Si kapay lang tinatangsay. No kasta nga rod, agreklamo ak iti barangay hall. Ireklamo ka ni kapitan. Wala, mapan ka lang, Maray. Di ka madanagan, tasangwan ka. Kastagayam ah. Ay, wun, saan ka nga atrasan, marilagreng? Langag mo siguro ang timbaga ni Kapitan Lagring baka. Orag kaso ka. Alanganin ang mga baka. Tadamot lang ti basol mo. Kasano nga ruden day tapuldo lakay. Awala na. Nasayang ti kwartata. Gapu iti kalukwam. Ay, awanan ti ko nakapag-bitch tayo. Mayay nga rod. Natangkin mo nga minti ulaw baka. Kanya nga tano padasat ti mga ala iti atorne. Ang mga numangabak talakay. Ay na. Uraan niya betar aramidon si Kalagring. Maabak kalata. Isa ustong. Agsardeng ka. Pagkadalam lang ng dayta na pasamakin ka. Tainton maminsan, dumnag ka ba? No, mukla nga kastoy ti mapasamak. Kat ita, agmula ka mata, nitisili di tarubayan. Day takot asili lang tiga puna, nga gasgastos ka itidakkan. Anya tiar aramidom diti balay, Maray. Ay, kwa. Imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan mo, Marifeli. Sorry ano, kas diti naisawang ko kan ka. Ita na amiris mo ti bidot mo, Maray. Ay, uwan, Mare. Basol kumot lang, no apay akinagatnak ti aso yo. Trespassing ngamin ti inaramid ko. Kaputa kayat ko ti makaala iti bunga ti sili amulam. Imulyak iti gityo. Nasaya at mat, ta naka-ameris kan, Maray. No inuray na kumangamin anagawid, di saan kumaan na pasamak ti kastakin ka. Wan nga rod, Marifeli. Kamalik ti kas dyan nga inaramid ko, Mare. Ay, wan gaya, Mare. Amang ano, mabalinti. Dumawat ka manan iti bunga ti mulak asilay. Ay, saanan ang bunga ti dawatag, Mare. Diyay man kit di seedlings no adda. No kasta, agmula ka matan. Ay, wan ko Mare. Agmula ak mamat iti paraangan mi. Tapno awanan makagapo nga ag-trespassing ak pailang. Mala, umundag ka nga ro, ta ikang ka iti siling nga imula.
Ne, ay nawaw. Anya ti nakakatawa diya anak ko. Ah, ay ko makakatkatawak man kada Auntie Rosa kan Auntie Laura tatang. Naa. Kinahan nyo ba't ngamin tin post dala dawan datatang? Aday ta, mingmingan nyo ang naimbag tatang. Awa mo ti makita ka dakas iti dahi aladawan anak ka. Kitain nyo akit ni, nasobra anti-filter tatang. Sana na makita ti kuret-ret arupa da. Nagpudaw da adwa iti da ito'y aladawan. Agpada damat anang isit iti personal tatang. Kay, anya ko itano na sobra anti-filter da. Man ano ko ma diya. Kitamat ngamin atatang ni. Ngan nga ni saanan ang makita ti kiday da. Agsadling ka man. Saan man akong kumpurme ti dilawan ko upen. Bakit? Pulis ka. Dado ti papananta. Sa dino ti papanantala kay. Awan ti agpapasigan ba kayo? Agpasintro ta, tapno magatang mumitin ti cellphone ay bagpagam kanya. Ay nawaw, matungpal matlangan ti arapap ko ang maadaan iti cellphone akas ka ni Mari Rosa. Wala, ta-deserve mo mate. Bakit? Ay na, agyaman naglaunay kan kalakay. Awan ti anyaman na bakit? Agawa am narudin tagbalas. Tapno saan ta amarabyan. Ay, wala kay, urayan na ka, mabiit lang da ito eh. Sakbay arugyan dati aglaba. Agpicture tamampay, Mari Laura. Ay, wala agpaiso. Ipadas naman numayat mo't lang ti camera kan filter ti kabarbaro a cellphone ko. Nalawa ti screen na si ka. Mala, umisem ka Mare. Tapno napintas tamat iti picture nga i-post ko iti Facebook. Anya nga tano ag video tapay, Maray. Ay, kaslamayat day ta na panunot mo, Mare. Mabit lang nga raw, taag pwesto ak, Maray. Ibirok mo matan ti bagay, taag video ta mga raw. Day ta, Mare. Nakapwesto akon. Ang video ka man, tay kasla style dagiti vloggers, Mare. Ay, kamaudyanan na nakapaglaba ak matlangan, Mari Rosa. Un nga rod, Maray. Agawid ta nga rodan Sa anak pa ngamin anak kapagluto iti pangaldawan may. Ay, uray siyak, Mare. Ang mga numakapungtot ti asawak, intun agawid katawan pa'y naluto ang makan. Di mo liplipatan nga ipos dagiti pictures ta, Maray. Itagnak taw. Wen ka di, Mare. Kargaak lang iti filter, tapno sana makita dagiti pekas ta. Si kanti makaamu, Maray. Itagkantumot iti video ta, intun maipos ko. I-edit ko laeng, tapno saan ta nga aglanglanga niya, Maray. Ay, wen i-full mo ti filter na, Mare. Uwan, Maray. Talaga akas ta ti aramida. Nakita tiladawan kin video yu kin ni Kumari Marusa. Laura bakit? Kat, bagay may kadimot laeng lakay. Ay nawaw. Bagay ulat tamad, bakit? Madlawan nagusar kayo iti filter. Sana bali tabagay yung Ay na, agyaman naklaunay lakay. Agyaman nakitiday ta nga na ibagam. Bakit? Siya mamatipitsura. Tapno damat ati ikarga iti wallpaper iti cellphone ko. Sige. Agdigos ka pa'y nga raw, sakbay a picturan ka. Tapno, presentably ka mat alakay. Lumabas iti paraangan mi Auntie Laura. Payakas na ti reaksyon mo, Gia. Kaslada kayat mo asawa na ading ko. Ay, nakitak nga mintiin post yo kani Auntie Rosa aladawan yo kan video yo. Kat, ada ka di parikot iti ladawan kan video me. Payakas jay, Auntie. Ngan nga ni Jack makita ti kida yo adwa. Ay, nawaw. Kasanumat ngamin, sinubraan yung mati-filter, Auntie.
kitaan nyo auntie? Di yo i-full ti filter yo. Itikas na, saan ama iris ti kida yo? Anya. Kasta tinbaga ni Gia king kamaray? Wan Mari Rosa, nasakta anak nga ro itikas ta nga imbaga na Mari. Ngan nga ni mairis ka no ti kiday taga po iti filter nga inusarta. Ay, una yun day nga ubeng. Ang nukit kita tiladawan ta. Gusto mo tinaybaga na Mari. Tinakasaktak lang kat agkatawag hindi na mangibakbaga. Ay nawaw, saan mo't siguro adakas ti agaramat iti filter maray? Sa maysa, mabalin mo't nga ibaga na anasayaat. Nakauy-uyaw day nga ubeng. Inton isumat ti bumakay. Basol tamot lang Mari. Sinubran tamot nga minti filter. Idilit mo kit din dagiti ladawan ta nga impost mo Mari. Tauray siya. Agidilitak mo tan. Ay nawaw, saanan maray, bay amon. Nakababain nga rod Mari. Mabit man ta kasaritak day ta ajiya. Urayan na ka, Mari Rosa. Di mo partakan ti magna. To'y tsinelas mo na eh. Nalipatam nga insuot. Ang mga numatudok ta sa kamare. Aywan nga agpaiso, nalipatak mo't ti at chinilas. Si kakit dimot. Talaga akayat ko ang makasarita ni Gia maray. Ay napangaasim, Mare. Saan kan amapan iti ayanda? Agsubli talangan iti ayan niyo, Mare. Anya nga ruti kayat mo maray, baybay ang tala ang akum conformity bagbaga na kadata. Nakababain ka dagiti ka aruba, Mare. Ang mga no dumakkel pa iti issue, no mapanta iti ayanda, Mare. Ay saan? Saan nakapaabakin ko ana? Punam ita at aubing pay, saan pa'y akurtrut ti rupa na? Shh, tangiwat mo, Mare. Ang mga numangag dagiti ka aruba, sapay at data dito'y kalsada. Hay na, talagang agburburak ti darak iti day ta Gia. Anya kumangay ti bibiyang nan o agaramat ta iti filter. Ay na, agsarden kan, Mare. Di ka agar-arami diti pa kay babainan ta. Di ka agis skandalo, Mare. Isuot mo kit din to'y tsinelas mo. An kayong tulatan adupay ti inapoy ken masida. Ay nawaw, sa di naman ti papa naman Mapanak iti ayandan ti Laura. Mapan ka manin ijay. Inton kwan, makiapa ka manin katakwada. Ay saan tata? Mapanak iti ayanda tapno agsorry ak.
Nakitak namin nga indilit namin dagiti ladawan da iti Facebook, tatang. Kasta siguro ti sakit tinakam da kanyak, tatang. No apay mo ngamin akas jay timbagam Awan met intensyon ko pasaktan ida, tatang. Pudno met ti ibagbagak. Oray no pudno timbagam, ay kat ilugar mo mat anak ko. San nagapaw, tapod no ti ibagam, kat basta ibagam latan. Panunutan ba no masakitan da? No sika nga iti pangibagaan da iti kasday, maragsakan ka garaw. Kahit anya tiar aramidam dito balay Gia. Manipod ita, saan kan a welcome dito balay? Ay, imayak, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Auntie Rosa. Amok nga indanon ni Auntie Laura kada kayo, tidakas anay sawang ko, may papanitila dawan niyo. Ay nawaw. Uray anya pa iti bagbagam, saan kan tupulaws mapakawan? Ay, okay lang, Auntie Rosa. Maawatan kayo, Mat. Kan may sa siyak tinakabasol. Naimbag man tamaw. Ala, pumanaw kan. Di mo dadaulan ti aldaw kaw. Ala, agpakadak nga rudan, Auntie Rosa. Uray saan kanyak pakada? Anya kumaita? Bakit? Rumwar ka ta at na bisita. Asino lakay? Basta rumwar ka, tamapan mo kita ano sino. Ay, nawaw. Man, ano ayan no, ibagam? Di ka di Mari Rosa dayta? Saan natin kumarin bakit? Asino ay nga road? Kas ko nakitayan. Rumwar ka, tamapan mo kita ano sino. Ala, umuna ka nga rudan, ta sumarunuak to. Nagawa ma. Wun ka di? Ne, anya ti aramidem dito'y balay, Gia. Ay, imayak ta, kayat ko ti sorry, Auntie Laura. Ay, pasensya kayo na, kadagiti naisawang ko, iti na minsan ngal daw. Si kakit di mat, Gia. Maawatan ka. Okay lang, tapod no mat tinaibagam. Nasubran nga ti filter ni ka ni Mari Rosa. Iso akas jay. Ngat nga di mairis ti kiday may. Sana may parbang tikas dyan nga insawang ko, Auntie Laura. Iso sorry Sapay la kumata mapakawan nak. Wen, mapakawan ka, Gia. Bayam, inton sumaruno, saan kami nga agaramat iti sobra filter. No agaramat kami man, daytay 50% laang. Saanen 100%. Tapno saan ama iristiki day me. Kan tapno makita latama, tinatural apintas me. Ay, wala, Auntie Laura. Sa balilat ta tinatural a kinapintas, ken kinagwapo. Ken agyaman naklaunay Auntie Laura. Kunakit din no kagura nakmat akas ka ni Auntie Rosa. No kasta, napan ka iti ayan ni Mari Rosa? Wen, ngam kasta hunay nga unget na kanyak. Jakmat mababalaw, tanagbaso lak ngamin, Auntie. Alabay siyak to ti makisarita iti kumarig. Ay, mabitla nga, mang timplak pa iti kapeta. Agkapeta pa'y sa
Payakas na kilangam. Kasla naliday ka. Adda ka di palikot mo. Ay, kwa. Sumangpangaminan ni bakit ko'y taalawas. Iso, pasensya ka na. Gamda ito ko man ti maudi pa nagsarita kin pa nagsarak ta. Ha? Matanagan na kami. Amang ano maamuan na ti may papan ka ta. Ay atiklat tangot ni bakit ko. Para itanak mi. Kitsapay lang ko matamawatam. Pasensya ka na talaga, mayang. Ay ayatan ka mat. Ngam sa balilat tati panagayat ko ita asawa ken si ka. Ay na wow! Nakakasyak naman yang langam mo, Mars. Ay, itaman pa'y akas na tilangam. Amaw, kasla ka tay naluging aglakla ko iti kalburo iti palingkay. Unay ka magtan, Mare. Tilamanan pangikumkum para am kanya. Kat, ibagam ang amin no apay asad ka ita. Unaw, awanan nila bidabs kabits mo. Awan nga rudan, Mare. Ha? Anyang awan? What does it mean? Sumangpit nga minan ti asawa na itaan ng awas. Agapoy dya abroad. Isungawanan Ay, ang saklap naman niya. Ay na, hustulaan, tapno sardeng matan day tang aramid mo. Inayat ko lang tamat ni Marlo. Hauray limad lang ang ti relasyon ni. Hoy, matungpakan sakit di Tapno mariing ka man, kas kalatay agtagtagainap. Ang mga nalipatam nga adda pamilyam, kan adda mo pamilya na. Hay, may inayat ka pang nalalaman, dang nga. Wen, iso ka no ti imbaga na kanibet. Sumangpet ka nun di asawa ti kabit na. Nasayaat no kasta. Tapno agsapol iti panggadanda. Wen nga rod, nana. Kan may sa husto laeng. Di nan orayan ang maamuan ti asawa di lalaki na. Kan nangruna nila kay na. No apay matakas dyan ni Mayang. Saan nga pampanunod? Tila say-sayat naman ti pampanunutan na. Bareng sardengan nan anana. Ta saan da kanumutan nga agsinsinara. Hay, anyamot ti kastoy. Kasla nagpartak ti panagtulit ti aldaw. Ha? Kasla ka ano lang idi na panalawas ang nagbayad tayo iti linding. Ngamnay, nubigat panagbabayad manang. Ay, wen nga rod, Mars. Parikot man ang ti pangalaan iti pagbayad. Nangruna no kastoy nga awan pagtrabahuan. Sa bagay, panagsisig ka mutan, ano santamanan at ipakisig ka. Anya ngay nga rod. Kadua na, Mare. Apay kit di na saan. Nadalos day dya trabahoan niya. Ay wala, nakunampay. Nadaldalos dayi a trabaho kung para iti pagkwarkwartaan dayi amayang. Ay gayam, padasak man nga ayaban numanang dan nila kay Pedring agsak ka iti talon na. Patsyamot no umay day jay. Amumot na nakaararte. Imposible asaan ang mapilitan nga umay, kat awang mo't sabali a pagkwartaan na apadpada. Sa bagay matkat di Ala, ibagam tukin ko na. Bareng kayat na, Mare. Nasaya at nasabat ka, Maria. Amangan no kayat mo ti umay agsik ka inton sabado ije talong ka. Ay, wala tata. Apay kit di na saan ngay? Agyaman ak, Maria. Amangan no adapay mayabam tapno ado kayo kumatapno malpas sa dagaws. Nibet ngay tata. Imbagayo ka din kinkwana? Saan pa igarag? Ala, bayan nyo tata. Siya kun ti makamo amang ibagakin kwana. Ay na, agyaman na ka talaga, Maria, ha? Si kanto nga rutin ti mangibaga. Ngam no adapay ti amom akayat na ti umay. Ayabam latta, ha? Wan tata. Ay na, nasaya at no kastamare, at damat lapakitang danan ta. Wan nga rod, Mare. Kat, duwa talaka di amapan. Imbaga nga rod ni Tata Pedring, ano adapay kanu ti mayat amaayaban, umaylat ta. Ay, apag iso, ni Mari Mayang, inak ibagakin ko na. Wan ano kayat na? Anya, umay nakayaban nga agset ka ko na, Mare. Wan, apay, di mo kayat ti kwarta.
Mabutungak, mare. Jak lakit di kaya timapan ijay taltalon. Oo, uray awan. Anya? Uray jak makakit-kita iti kwarta iti makatawan. Ngamtiin nak makisag ka. Ah, taapay ngamin mabuteng ka. Mabutungak iti alinta. Ay, pakpakawan. Anya? Sika, mabuteng iti alinta? Oh my gosh, mare! Ha? Dita ka man langan. Ang mga numakaisawa, pa iti sawa pa ka sa iram. Danga, agin bubuteng kamay. Anya? Na, taapay kano ang mabutang ni Kumari Mayang nga umay. Mabuteng kano iti alinta? Anya? Dandan ni ibagak ko maamabuteng iti alinta. Ngam no alinta ti kabits na. Saan amabuteng? Uray manaw. Pampanunutok lang amen. Nga ang mga numasair ti riknana. Ngam amok, mapilitan mo't lang umay dayjay. Awan ti sabali apakitang danan na. Uray pupuutaw. Kat, umay atap no ada pagbayad na itilinding na. Pangaasiyo na na. Pautangan na kumapay lang iti kwartayo. Ha? Awan ngaming pagbayad ko iti lending inton bigat. Promise, bayadak matlaang apaman nga adda pakitang dangan ha. Apay, di da kay dayaban nga agsagay jay talon nila kay Pidrang. Ay ayaban na, ngamjak kayat na na. Mabutang ako man. Anya, mabutang ka. Anya kumatpagbut nga ang nobelang lang. Agsak ka. Ano ti alintana na? Mabutang ka talaga. Ay, uray jak makakikita iti kwarta iti makatawan. Ngam ti mapan makisat ka. Uray di tana. Bukudan dalatan Anya? Alan, pautangan na kun. Bayadak man lang. Ay na, pasensyakan. Ngam awan at talaga ti maipautang ko kan ka. Ano sa maati mapan makisat ka? Tapno aga kwarta ka. Ay na, di ka butbutang. Alin talaan, mabutang ka. Ati maipautang ko king ka. Ada tay tangdan ko anapan nakisik ka iti kalman. Ngam umdas lang apagbayad ko mat iti lending ko. Di ka man ngamin agin bubutang mari. Saan mi pa'y analpas di sa kanila kay Pidreng? No kayat mo, umay ka. Ha? No imay ka kumay di kalman, ada ko mapagbayad mo ita, adang nga. Agin bubutang kantumot. Mabutang ka iti alinta? Ngam di ka mat mabutang iti alinta dagiti kabits mo. Nga uray manuda. Anya? Pudnot ibagbagak saan aya? Anya, matanday ka nga ibagbagang kanyak, si kabet. Di ka panunutan nga umuna, numakapasair ka itirik na. Basta pinanunot mo, ibagamlatan, salbag ka. Ay nawaw, nagalit si Mayang. Kat pudno matimbagak. Apay ama kapungtot ka, guilty ka niya. Anya? Sumardin ka man, tamangan numatungta ka. Awanan kay tibaing, ha? Dita ka man langat. Mabutang kano iti alinta. Ngam saan mat mabutang iti agdudu mga alinta iti takdang. Tidang nga. Hoy, oray lipatang nga kumarita. Awan bibiyang ko. Awan nasakit abakrang ko. Don't make! Awanan ba yung dayabet? Hay, jakla pampanunutan nga adalat pamit nagkadwan ni. Talaga binurak kuntiro ka na. Nay, apay ngay mare. Anya ayat imbaganakin ka. Ibagbaga nakit din amabutang nga kano iti alinta iti talon ngam sa anak kano amabutang iti alinta iti takdang ay salbag na diabet ha makaparurod. Kat apay ang makapungtot ka ngay kumare. Kat pudno matimbaganakin ka. Saan aya? Anya, oray sika ayunam dayjay abet. Katuan, ayunak ata pudno matimbaganakin ka. Agin bubutang kantumot ngamin. Mabutang ka iti alinta, ngam no alinta ti takdang. Saan? Ay nawaw. Anya, may sakamat nga wanan baeng. Gumura ka, ano gumura ka? Pudnumat. Ay, nagpadaayo kinibet. Awanan kayo iti baeng. Awan serbiyo ako mare. Salbag kayo. Tiko namkit di, guilty ka. Iswakas tao na pungtot mo. No amom kumangawan aramid mo, awan makagaputak nagungot
Tagayam timbagad akan kamayang. Wan nga rod nana, awanan bain dagi jay. Kunak lakit din nagkukumari kami, ngam saan mat gayam. Ay, marurudak man. Apay marurud ka, kat puno mat. Anya, ay may sakamat abak bakatan, salbag ka. May padpada kamat iti panunot dagi ti awanan bain. Puno mat, agin bubutang kan tumat nga main. Di ka kat mapanbakisak ka, tapno ada kwartam, tapno ada pagbayad mo iti linding mo. Anya, mabutang ka iti alinta. Ngam di ka ba't mabutang iti alinta nagdadakailan niya? Ay salbang ka talaga. Agyaman ka tabakit ka. Tano saan? Ang mga nulumnag ka di ka nagtakdram, no siyak ti mapagpungtot mo. Anya, ay di ka man ngamin agin aartay si ka. May bagay launay kan kaday tabayang anagan mo. Ngita, saan pa'y lang asumardang talaga pagpungpungtotan na? Awan mo't mangiparparay. Agungat kalat na kaday. Ay nawaw. Ne, anya orasan nga mawan pay lang ni Mayang nga umay agbayad iti utang na. Wan nga rod, tarikot na ati pagbayad na, tawan nga rod kwarta na. Awan matan ti kabits na nga main. Ay kat problema na matan ah. Bayam no saan nga umay agbayad. Makamo ti kolektor ama pa ni Balayda. Sa bagay, no imay ko mga min nakitang dan, ada ko mapagbayad na, ngam agin bubutong matidang na, kita mantilangan na no agsabat kami, no kasta pa'y launay nga tatirurud na, gapo iti imbaga. Nasaya at nasabat kamayang. Papalam nga eh. Uro-urayan da ka, dagiti ka grupom iti baba. Ha? Itangal daw ti panagbabayad yu iti lindeng. San aya? Anya ko matibibiyang mo, no itangal daw, may sakamay. Na, nagbastos ka matan asong-sungbat si kamayang. Awan bibiyang mo, no itangal daw. Kan awan bibiyang mo, no adda utang ko iti lendeng, mawatam. Ti kulam kide, napudot ti ulam, kaputawan pagbayad mo. Awan ti mayan nagpautang din ka. No imay ka kumangamin nakisak kaya talon ka. At ka kumamot pagbayad mo akas kadabet ken Maria. Anya? Ngam agin bubuteng kan tuma nga rin. Agin arte ka. Mabuteng ka kano iti alinta. Ngam di ka mo agbuteng iti alinta a brown. Ay laklakayan ka tila may bagbagam, salbag ka. Salbag no salbag. Marurod ka, gaputa po dumay. Di ka manlangan. Awanan ka kit di itibain. Amin kayo, kastamad ng tibagbagayo. Awan pa'y dinasaya at ama isawang yo.